Terima Agung, di video kali ini kita akan ngeprank lagi guys bersama teman kita guys. Saya Doni Pro. Kita udah membawa sebuah kardus guys. Kita akan isi kepala orang guys. Oke, tonton video sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Oke guys, lanjut video guys. Oh, no, 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 no. 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 Oh, no, 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 no.